For dagwe vogona be mad moaje. Ijang ye mo de be mad ba vok borok chire tu kube si chama be gong tek. Ajam ko hodoyo de ho work for dagwe for the watok limi kahe ninves. Working for dagwe yena zarap me dara Chris Bature. Mitan shoma ijiza yeso wada Paul Tiangda wada rawon dagudare wada fengaho de teyemo wada fengaho de musismo wada fengaho de gebmo de ben kanan de hubert jojot wada feng de ratmo wasi lolo ne ratmo la terka mo de si waka hamo wati si lolo ho ya ne rade vilmot de ka he kon de birumbase de zamu bin senere wada feng ya hoise wada rawon ijiza hwemo wada wakot ko wada shilawot piem ngande rawon ye wada feng ya da sai sako kwa wakon mot ko wada ra tien de hajil gubograngmo ijiza yesu amen eyunu wada sikyo basa ha dagwi yiji gubograng yishaya tino hi kurude vebinas ku lao hi peremo volang hi timi din aremo dagwi dare asikyo bugudjeyo na halaye hal ike sip ra rakye go ishara bi marsangaliye go yaseno nabi maro nabi priest nabi sam tieng nabi dani lomo nabi hongfom tieng nabi nengo nabi mat seres pie tieng nabi mat reselo nabi mat nongos hop tieng nabi mat seres hop mo nabi mat nongos bedu tieng nabi mat seres bedumo bi bugudjeyo mwa vit kubi jugu ye hwiri yaga idagwi dare di aha hemo wada wok basa hemo den gwamada basa wot kuma sisim dem yangin wada fem piak de wunta vo kundung ha yunung den be wok ha hende dagwi avok yaga wot kuse de dagwe yi ya sikyote wada digo man dagwe yi asikyo bugudje ma kwa sikyote de te halal kwa sikyo sibie kwa sikyote debe masal eji velo debe wey dagwe yi asikyo duktavil dagwe yi asikyo te de jugu ise dagwe yi asikyo te nyugbang ne vei dagwe yi asikyo te rikuri vei de vel hite noshos de gab vel hitere de pie de tiditu yende yese tien de lasehe ku dagwe yi asikyo ranu yaga se asikyo ranu yaga wura lasavil wura tene vis retet vil wura te vil hasiligish yade ni gwanmo ku dagwe yi pie mngano yasikyo se kawe mwasi yasikyo se vomo de bese be priest de vomo de babese be priest wet yasikyo se vomo de bese be dabere de vomo de bese be pen yasikyo se vomo de bese be mat fom de vomo de bese be den law yasikyo se vomo de bese mat seles pierre de vomo de bese mat lesal pierre yasikyo se vomo de bese be mat nons be du de be mat seles be du yasikyo se mat de bese jibidu de vomo de bese jibidu wet yasikyo se kawe mwat kura CD pma sire wuda CD ijika hevil j kawe mwada si ha era teroro homo de bitan he COVID-19 kawe mwada si ha de ter he kawe mwada si ha de ter kwa homo ngano asiti kawe mwada tereka bi gwamnati j mwa ba topye berawet vomo de be dag de gewo bitan be scientist ye ma ba topye berawet wo ma yingan go wo ma yingan kawe mwada si ha pende aveye kuba seran kisa kuji pie mano mwa be habase simi debe vede pie chak ye debe bin rogos me be madje mwa wo be vede pie chak in be ta ye vaccine wo de inse ba boro ho de we ko ka he kwonde ho se inse ba ra kidiam ki ha bi top kwonde ho se bi mada be Bill Gates kenan ba sisin debe teori jinyang chak yende yumu ba kan ka dunga wot ejugubo randagwi wojen chagese de bive yambe matseba vok number nganda si timi kunse kwa vok wet wo hotok sei pie ke ho de pie wet pie man nganda si simi de veme de had ma de be yugo ise ba loro ho de kwedgwe ngano be te ho yere fwalgwe ngante dom o mi yiman domene tunde sike bali vede ntiane hawet bali ve de be te de be rewo tugishi in domene be yo se ba te ho de kwedgwe ngano ka kwonda ha war
bi tokwen hose konse ho yele pomo hak ense ba havok ID kwal gwening anwet eji bergmowet ba be tukdo ho yele ji konwet to kula fera dagwi yaga dagwi dalen moi piendete dagwi adunga wot ha hamano dol bin tokbo gong vendorira dol se yong ya de pie yibinte wot legam de pie yititui he de ende yeserani ku dagwi dunga wot wo ma pie mngano yasite yaga se yaga ni gon nende wot bi masi wode yele jimu wode sikyo jujeng dole be basa hamgan wo sikyo basa tino hi kuru deve be naso mgan votalamo wala basa yunung yilao hi permo volao hi timizong dole be pereme ha homgano de dagwe be no ni bay la te pinde sikyo te ku dagwe asidunga wodunga mgan wo sede te piemo yete no dagwe asidunga wod ejugo bograme wo piemo yete no yaga pietiat pie meso yesi wo wora kworo be du dagwe woda tok dagwa not bidu vama betangwe bidu bishabavamo 10 commandments dagwa not dol ben rame fo erane babasa ebidu wusal mot ka hages wusal be basa koromo ya wori ti wo woda si ejin generat ejin grace woda ti si basa wet asu gbingbing dol basa piem ngano ya se go si jigbo randagwi kwasi da ka dol basa de be malbe ben bare de be rame fo ya no ni jwang na akat shigi hakat berem hakat quit hakat ya be balba to work hard dagwe de be de hora quit wet de hosap dagwe darumwet ya be duvingan babati sewet ejije be malbe rapin embisimi de wusal ko de be marra de be ha jemiji de wusal ko de kwara de ras jemiji de wusal ko de pastor asijin jwang ko de mwaku ecclesia asijin jwang ko de pastor asiji shigi asiji berem ko de member asiji boss asiji berem neno have say bezong yakano yom harave yom homngano have wo yago de sibe madbelad wet yom have zong wet yom have yago de winter pork yago de winter wi do fugu abi yele jimu ko himba badunga wodwo woda sege le dudagwi woda rota di pendete bay woda sege le dudagwi tieng de rane asin kidi de mat asege ke yogos ke agwere to chapme de yeli ji chapman hak asenen ko jengo mwase mara sira ko tereka huku ke kuma ro hiso romo mat idam henwet BDPM wat ko yaga bidane o ba kusu yambe wo ko wo yo chapman ko bishira de bi se piende ba se mienwet wodadi piende jam de berawet romo bi mat je ba yibera videnen wodvomo de se eje piende betan ya uchuna woda jilba senen wet do ve boss woda jilba senen wet do ni tamwat hak de se piende dagwa yoye woda de ya se pie vieswet de bi wo be mat lo bukuru be baba tasavo ya de be bin kasa mwat kubu seka kubi inaga we gwere kubi yo ba sinen wet woda di woda seka ni gondagwi be ha be jangne be ha be ras be jang de be ras wenen madomo ate se be ras de be ras ko sere ka ho si dagwi ko horare ko tigjere le nuyel den vesnena ke tik lomo de le nuyel den vesnena ense de Sodom and Gomorrah bakana Ryan shot ko ba gangen de shot ene ko dagwe wede yen ko wod ba ajero ko da basa woda wok ko da kyot bit woda sisindo la pien ngano ko se de rome de dagwe te de jeo yite halale se de rome de dagwe te de buktaje ise de rome de dagwe te de jeo inoshale se de te de dagwe te de vele te ligise yara woda ve woda wunta pokhinga kuda tidi wogo ni sa mot ni shida de dagwi woda korone bar si gepna wet yaga simi pieje yaga simi nre yaga simi ka woda ga seka pieninga yaga nowe piemnga no yasite eji lao hi timin hada gwe yaga no gawei hasera vel yaga no kawei hasera vel ma do se hawot eji basa man ma se be pastors be ma se be damot be hak ma hayen ma yi nungwande hadere se jimu bada jamwet ma dunga piecha yese de baraye rani ba sitienwet ya be damot baraye jilwil ni misi dagwe na gebvel ko dagwe remo awon talbe yis yine Yesu Kristi ko be gwon
base vende dagwe anot vende wode ra ne gon ne pass ya wada sebe marbe pass ya ha dagwe se ai mwanda se Yesu Kristi ji yeme ate mat pass Pierre ho ya ka kwei ko da vomo wada se marbe pass ko de stressa hot do la Pierre ho ma hanat ne sheda dal kuru eromo ma jo de wada Pierre mngan wada wunta pok de wada fugo yele wada jivel could have worked with. In 2002, Mahawad Mayi Dagway, Gamdor Lakaye, Pieji Vilhungan, would I won could work ye con me. Yaga si judot, dolbin, tell me mad vendor, would it to do our be marbe hagbong me, who would sim to la note. But to do our wood, let it hands him. Vida Mahades in the walk. Ejom be Abasaran Zimzon. Could in Polon the man bad to a Henromo, Basara in shock. Basila Buna, Basila Mandian, Basila Jude Vampire, could be over quit wet. Oya Baravok do it. In a dinton no mother. Oya Havok do it, you are no Bahara quit weather. Could Makuga Vegi Vele. Vomo yin den ase Saturday so Christi, a human gam, the net talk Pierre man, the betan you quit in Voman, the dagwa non in she, in our wool, in she, Kuru. Read voro tama voro bu kurubitat kwenye seti wo babara kwiti development wet inesem de dagwe vera inshora ha dagwe hiwo ense what topi de seriaro ko bahara ye wet kwasitere tomonves ka wodi tet ha dagwe kartel ha dagwe jema hamasi gwese heji velo ne ligish ne ves da su gwese heji velo ya bara sisimi do ha sagwet asa inkide de bi wo makuk e ha boss asa inkide de bi wo makuk ba ha sagwet ko makugo vomo de be verbele mbe makugo vomo de be wunanvo de be kira nei makugo vomo de be wunanvo de be kira sago iyeneve be sitan yeneve be sibe david ko velo he paul tiangere velo he sanla he paul tianga si woda bi be makuge hada gwe wo ne ves na sela ted velo mngan de ne rengo ko woda vomo de be makuk ene na selengwa ko makugo de be ha sago ba be se ha sago to de tereka hada gwe wo yaga piendo de sera vel ha taligis vel ha dikaway vel ha bida de dagwi masilo lo hot do de tuyo vo kon dagwi de tok wol vom de tuyo be romba sibirat wo be madbela be bi yel do dagwet e madzon de be se sako de Yesu Kristi ko ba siki e generat me basira ne gon si gomme ya no Yesu ise e pie mesen ni kya hin si gomon de ne rat hon ko mwa pie ba da gwere yin Yesu ebe mad boss de be mad njwang de mad ngarap de vampire ba be yel isi gomme ko city wodi yelzon ya wodi sira from de ngon mwasi dagwe si mwasi wet dagwe si dagwi ya ga no we asi yik de wot se mwanda ve bade ye ku ye de ve bade maro ya ga no we tieng de turkase de boyna se eno de simbwe kuma vom de si jelul ba si de turk wol seka de gwamot do so dagwi de moye mot do lo dagwi da halal banen mot do lo dagwi de diwen de tel pie viesement de cité tiens de maye wala do tugwe basa do di se de dagwe se hadet do di bu gongve de dagwe no do ben diwen de tel pie mnga ko se wala ra bu gongve mnga no dagwe ro de no wen dagwe ro de to de yasen de ra bire dagwe ro de to wo de gabbo de ra bire dagwe ro de to wo de jigmot dagwe ro de to wo de sal tian velmot en wala ra bu gongme ko da ra fom de hame a ro da ra no ya wot ma fel yin de na se wok me kuma se lolo hin Daruna ye mot der tet pie jine nu yel dagwi jeyi say wet yes jeyi say wet hutabinyi dagwi jeyi mot der save homan ejiza Yesu amen dagwi ila bikwande min yenve Uranong sago yina sesele denerat ne ha dagwi yina zarap me dara Chris Bature yinete wonta hin kundung Highland FM Jos kahe kasi nas form na kasi diam timin na kuru na betun vokna diam timin na biro yini tok yila narangwomo yaka sele ke won vid shatat vid read winning nas winning tumun shatat timin vid Dagwi ate ine ne rat me mwa